Dersin mi? Tamam. Uyda төртөө, кызда экөө, бул эмне? Bilmem. Билесиңер, силерде бар бул нерсе. Uyda төртөө, кызда экөө. Я. Bilmem. Логикалык суроо болгонундай. Любой адам билет. Uyda төртөө? Любой адам билет. Bilmeyim. Ben bileyim biri ayta almayayım. Kulak aç orasan kulak aç. Köş. Бул деген бут. Куда ты смотришь? На дерево смотрю. Ты представляешь, как ты стоишь и обнимаешь ту дерево своей бывшей Айнурой? Да я год назад с ней расстался. Какая Айнура? Просто на дерево. Ладно, не буду смотреть на дерево. А сейчас куда ты смотришь? На мужика смотрю. На мужика, который похож на твою бывшую Айнуру? Это мужик же, как он на Айнуру будет похож? Похож. Короче, я вообще глаза закрою, чтобы ни на кого не смотреть. А сейчас ты закрыл глаза, чтобы представить свою Айнуру. Смотри, Айнура идет. Где? Жақсы болып тұр. Эмне нет я? Эмеле, аңды баратқанда, аңды барат тұрып, бақыттың түйінен шыққанда, баң етір аттылап, няу дәңге жетіспей алды уақыт жүрген. Алыңыздар. Чоң ата. Ау, улум. Сизге бир олуттуу суроо менен келдим. Билдим, сен жөнгелчү меселең. Берчи сурооңду. Алсам мен атаңа келдим чоң ата. Бала кезден бери бере турган бир эле суроом бар да. Мен бала кезде ошо тамак ичкенден дароо жатпа жаман болот, эшикти тээп ачпа жаман болот, ышкырба жаман болот, эмне болбосун жаман болот эле дей беришет да. Эмнеге жаман болот десем бир да адам жооп бербейт. Чоң ата ошо жооп берип коңузчу, эмнеге жаман болот? Эмне болуп жаман болот негизи? Ошо. Мен негизи бул дүйнөдө, бул жашоодо көп суроолордун жообун билем. Бирок бул сурооңо жооп бере албайм. Неге? Жаман болот. Как фоткается в разных странах? Бро, фото є? You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Валерина! Чё? Сфотай на память. Дерзко. Давай. Водка, пиво, под конец корпоратива, под восточные мотивы. Tamam. Брат, фотка алып қойшы. Sen benim seksin kızım, cırgayım seni kolda alsam, o vakit tutku sızıp yürügünü kolum alsam.
Еш жапчай шамал кіріп отыр. Апай байке. Бияққа ұқтаған бол дейді. Амне талаға қойып қойсын машинаңды. Байке бұл сомдың розыгрыштың машинасы да. Эмне болду розыгрышка? 500 сомға сода қыласыңар. Анан сіздерге купон береді. А? Анан розыгрышқа қатысушы болып қаласыңар. Анан балким ушу машинеге да ээ болып қалышыңыз мүмкін. Жырғал ғой, О. Жақсы. Түшейін, Қой, купон алып ал. Ай күчігін машинаң айбай жақшы екен, О, жап-жаң машина, свежий машина да. Аймаға свежийдің деле керегі жоқ. Мен тіге кресло суқтағанға сонын екен да, ішінен дағы майраш мені тақырып ұқшыта емес. Ой, тамаша қыла. Қой, мен ұқтайын. Абай, ұқтайын деймін да, мен кетейін, ертең сода қылам сұндар. Давай. Bir özünde tattım. Абалыңды сурап турган, дайым сага көңүл бурган. Ал эмне, ал атене. Тыгылып бары чыгат, батпассаң дагы тыгат. Ал эмне, ал маршрутка 109. Биринчи сабак сурайт, билбесең акча сурайт. Ал эмне, ал мугалим. Сабакка такыр келбейт, сессияда акча бербейт. Ал эмне, ал декандын тууганы. Ал эмне? Ал айфон. Жумуш издеп бираз жашоону Ойлой жүрөмүн бир кызар дүйнөнүн эң жаман кызы. Мен ошол кызы жакшы көрөм. Жанына барамын, күйүп барамын. Дүйнөнү экеге сүрүп барамын. Жамандыгын билип туруп барамын. Мен Осы деле болот Байке, артта сүйлөшүп коебуз. Кичинесиңерди өзгөртүп койсуңар. Деген өзүнө. Жумокчу чал акчаны алары менен Дүмканын кыялындагы жигит дагы клубка кирип келди. Vay bileyim, bunçалық күнек деп едім ле ғой. Майлем, бола береді. Дос! Ей, тур! Мен кәпім қоптым. Мына ошентип эки курбагыз өз бактыларын табышты. Элде Жашағаны жақпай табысағыз. Жақпай атады. В общем, мен жашабайым мұнымен. Мұндайша айтқанда мен қалабай қалдым. Неге бұл аябай башқаша жашап атабы? Секин жашап атады да. Өттеле секин. Саға қандай жашаш керек? Мен тез жашағым келіп атады. Яман тез жашағым келіп атады. Күнідағы, абеттада кесті жашайлы еріс керек да. Үйге келдің жашап қойшын керек. Еркек деген еркекте болуш керек, турабы? Еркек деген ичиш керек, чегиш керек, еркек деген милиса жүрүш керек, еркек деген аялдыган мол башка тебиш керек. Айнек терезелер, чайнектер сыныш керек. Туруу. Еркек эр катын эшикке карап жүгүрүш керек. Кошуну колоңдорго шарманда болуш керек. Кыздарга барыш керек. Onun üstünden men karmaşım gerek. Oşonda kay. Уже үйлөндү эле мындай. Жок мындай үйлөндү эле. Никеси кыйылып үйлөндү эле. Кызга кыйла ушуга нике. Буларга да кыйлат да нике. Өз ара жүрөт да. Менде кунажым бар. Үйдөчү. Азыр мен мону алып барам. Алып барып туруп кунажын экөөнүн бет маңдай коем. Эсли экөө табыш кете турган болсо мен алайын анда. Кантта ашады? Ия. Кунажың үйгө келет.
Каалап өзү. Көз кысат, Ошо мага келгенде любой буканы. Любой. Кандай ошондо бул буканы шарт этип кетеби? Ал кунажын өзүнөн болот ал. Букадан болот. Булар канча жол турат негизи? Кандай канча жол? Эми баягы отуруп жатып туруп бир күндөчү.